Nagpapatuman hin mga pitad ang lokal nga gobyerno han giwan ngan oras Eastern Samar agud magminos han paggamit hin enerhiya samtang ginsisilibrar ang mga barangay fiesta kasunod han padayon nga National Energy Emergency nga nakakaapekto habugos nga kalibutan. Hagiwan nagpagawasin advisory ang LGU para hangatanan nga punong barangay ngan mga opisyal han sangguniang kabataan nga magpatuman hin austerity measures ngan magdumar hin simple may kahulugan ngan matipid nga selebrasyon. Ini nga pitad aman pagsunod ha Memorandum Circular No. 114 tikang ha Office of the President nga nagmamandohin epesyente nga paggamit ang rekurso ngan punduhan gobyerno. Ginpahinumdum liwat ang paglikay ha sobrang nga paggastos samtang ginpapabilin ang kultural ngan espiritual nga kahulugan han fiesta. Samtang haoras, nagpagawasin executive order nga epektibohan Abril 10 nga nagtatakdahin mga restriksyon sugadhan usa lang nga adlaw nga selebrasyon, usa lang nga dance ball ngan pagdirihan bulang, sports tournament ngan talent contest. Ginmanduan liwat ang mga barangay nga magtipid, hindi ri ma-minus 20% hapaggamit hin enerhiya ngan magpasimple han dekorasyon. Sumala ha LG oras, ini nga makapitad amuan baton ha epektuhan krisis sa enerhiya daran tensyon ha Middle East. Ginaghat naman handuha nga LGU ang publiko nga makigburublig ha mga ginpapatuman nga pitad agud maminusan ang epektuhan energy emergency ngan magpadayon ang responsable nga selebrasyon han fiesta ha komunidad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.